Mim kut thlani som paruk inrin ni ani a. Tuntrum chu Manipur News mangin video bul kan tran ve thungang. Hei le ruang som ko paruk tute ruang nge ni ta. Manipur buena awanga boral thanem tak chuan ngai saktu an la nei lo kan ti don nge. An chung ten an la lak lo an ni na la hriat chua lo ruang som ko paruk kan la om. Ruang lak lo som ko paruk ral thuam ruk bo sanga zaruk somruk pariat. Manipur tharum thona chungchanga state data tharber. Manipur tharum thona atlem bera kang mei chuak mun sanga za somsari pahnia om toa. Chung zinga chuan in chen na in sangli za sari somriat paruk hala nia. Sakhomun zathum somriat paruk. Hemi zinga hian biak in zanhi somnga pali le temple za somthum pahni antel. Mei ni thuma Manipura nam inkara buena achua nuwa. Mi za somsari panga anthi toa. Mi sangkhat za som pariat an hliam to boka. Chin hriat lavin mi somthum pathum an la mek ni in Manipur State Police chuan an soi. An chung ten an la lak lo mithida na hian ruang som ko paruk zet an la omani. State Sarkar chuan marchak state a tharum thona ina angong. Tharum thona ina ngong anei dan tur statistics poimo tak then khat anti chuaka. State le union sarkarin boruak muan om siam tumin ma lama se. Thali chuang zet chu tharum thona a thleng chun zom zel. Alo bera kang mei chuak mun sanga za somsari pahnia report a oma. Heng zinga hian in sangli za sari somriat paruk le. Sakhomun zathum somriat paruk. Biak in zani somnga pali le temple za somthum pahni antel. Tharum thona athlen tran atangkhan state armory atangin ral thuam sanga zaruk somruk pariat ruk bawani towa. Heng zinga hian security force te chuan sangkhat zathum somni pakwa an muchuak to boka. Silaimu singkhat sanga somnga le bom zali chuang mu chua ani to bokani. Security force te chuan state chunga dan lawa bunker siam zathum somruk anti chetho bok ni in police data tharbera chuan tarlanani. Paugak chau ikhai le kangvai khwa inkara barricade siam le imfala tanga lamka kongpui dunga kilometer khat vel zeta thui ninga ni khan thri ani tabok. Barricade te hi tlang le phaizol inkar buffer zone ramri atana manania. Security force te an oma. He barricade hi meitei le zon ha thlak mi puite dai dang tu poimo takania. An mani area an pello nana he barricade hi siamani. Heti la hian Manipur High Court chuan International Meiteis Forum IMF ina Public Interest Litigation PIL an thelu chuan pomta a. Hei hian Editors Guild of India ina kumkhat chunga nam le nam inkara buena thleng chungchanga fact finding report ati chua chu khwas atuma noi bawatum ni inalang. PIL chuan buena enfia tu thunai tu te emo. Agency emo te chuan he report an tarlan hi man khapna turin kai khroina an dil bok. Meitei te hi Manipur mi puiza asomnga pathum vel ni in imfal ruama an cheng tambera. Naga le zo na thlak tribal lam te hi Manipur mi puiza asomli vel ni in Tlangram district an cheng tamber thung. Assam Rifles lak chua chungchanga Meitei Paul in Rajnath Singh an mu. Meitei Paul zinga Lianber Paul Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi te chuan Assam Rifles te chu Manipur atanga lak chua. Tun buena hian duty tir to lo an dil. Heng force te hi an bias ni in an soya. Tran lam nei lutukan ni ti in Home Minister nena an hek non le. Meitei Paul pakhat ai o te chuan ninga ni tlai khan. Defense Minister Rajnath Singh an mua. Namle nam inkara buena na sa tak tuar Manipura Assam Rifles lak chua an phut non le. He buena hi Manipur isua chuan mun lai li lua tu ania. Zon na thlak lam tran zoka Manipur Meitei le police te hian Assam Rifles hi an pua. An police te nen po silai nen anin eparap toa.
inkap mai thei din hmuna dingin buaina lian takan nei photo Manipur police te hian Assam Rifles laka FIR te an the lut hial to bokani kha chu mai ani lova an nu ho Paul mera paibis te an MLA te meitei Paul rang ten Assam Rifles te chu Manipur atangala chuak turin sarkar lai puyan lokar to thin bok thu chua siamin meitei Paul thu nei tu Paul pakhat chuan Delhi meitei Coordinating Committee DMCC chuan Rasnath Singh chu a chen na ina muin security force dang mangin Assam Rifles thlak turin an phut ti an soi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Collective chuan Assam Rifles te chu tran big na yathil ti bias taka chet la an puwa Manipur atanga lak chu an phut meitei mei che Paul rang te chuan nor huai hotin Assam Rifles laka an lung oilo thu an lo au chua pui to bok mei thla a nam le nam inkara buaina a chua atang khan Kokomi IO te hian Union Home Minister Amit Shah chu voi thum lai an lo mu to a tharum thona thleng wang hian mi za somsari panga an thi to a mi singa vel chu mun him lama an tlan che to bok Kokomi thu puang tu Kurai jam athoba chuan DMCC chuan kuki firfiak polte vovin le Assam Rifles te an bias nia soin memorandum an thelu tian soya kuki polte chuan tharum thona thlenga hian meitei firfiak polte chumo phurtu an puthung DMCC chuan meitei hel polte chu kumsang ni malam khan Ministry of Home Affairs chuan an lo ben to a chu wangin a tul anga dan anga mala ka ni to tian soi Suspensions of operations chan na noya mala kala ni lo ti in kuki firfiak te hian tlang rama tangin silayan met puaka lo nei tu te po an that bokani ti in meitei pol chuan an soi Assam Rifles po hian Manipur meitei le an police te hek na chu an chang let ve boka Assam Rifles chuan an mi le sa te chuan buffer zone guidelines siam chau an zom ti an soi non le duty tura anti na mun a tran bik nei lovin an chet thu le anti tur pia lama dan zom lawa an chet lo thu an soi police ral thuam da na mun atanga ral thuam ruk te thon kir le tur zonga an mi te an fui du lo wangin Kokomi te laka hian sedition case Assam Rifles te chuan an the lut ve bokani zo na thlak le namdang te hi tlang ram biala an chenga meitei ho ero imphal ruama phailama an cheng thunga Central Force te hi buffer zone emo meitei le zona thlak in rina emo tlang hnuai bul district ramria te da an nia zona thlak te le meitei lama tanga ral thuam keng ten le lampol laka be pui thlak tur ten an pal tlang lo nan Assam Rifles te chu ngor takin buffer zone a hian an duty thrin ani Central Force te chu thupe khau tak pe kan nia State Police te po buffer zone chu paltang lo tur thupe kan ni he thupe khi State Police ten Assam Rifles te an bias nia an soi nuwa ti chu ani hei tak hi Manipur Police te chuan an ngai thei lo chu nia District Ramrika na zona thlak silai keng te tumin Manipur Police te chuan chet la kan tum fova mase Assam Rifles te hian kaltlang an phal lo hei hi an buaina bul pakhat chu ni ole Russia le Ukraine chu an la in do mek zela chuti lai Ukraine ta na thei top chua tu Ukraine manga Russia nor mek tu NATO an khai pa US lam chuan khovel boruak chung lama International Space Station lama an jin meka chuti lai Russia van sang jin mi cosmonaut panni tet po lungrual takin US astronaut tenen hian an jin tlang leila maral thuam nen an in ep mup lain US le Russian astronaut te chuan van sang lama lungrual takin che dan la ve thung Russia mi panni le American pakhat chuan International Space Station lam man pan mek Ukraine chungchanga Moscow le Washington in kara buena na satak umma se Russia mi panni le American pakhat chuan International Space Station lampanin rocket manginan thlok chhomek thungani
Roscosmos cosmonaut Oleg Kononenko le Nikolai Chapte NASA astronaut Laurel O'Hara te chu Kazakhstan Baikonur Cosmodrome atangin Soyuz MS-24 spacecraft chuangin an thlok chuak ta ani. Khret zawnan US lam NASA hian van sang jin mi te hi astronaut an tia. Russia hian cosmonaut ti in an soi ve thung. An ni na ero thu mun ani. Finland chuan Russian register car lak lu a khap. Finland chuan Baltic state tenen an tho ho an thok ho don tian soya. Russia license plate nei car an ramalu a khap don ni in Helsinki sarkar chuan a soi. Inrin ni zan lai atang hian Europe chaklam state Finland chunga an thlen om Russia lir thei register mang lak lu khapani. Finland hian Estonia Latvia le Lithuania tenen tangtlangin ni engemozat kal ta chung khan Russia register lir thei te chu khap turin ruwa mannan lo siam to ani. Ukraine chuan Sidon in Crimea bula Russia longa kap ni in a soi. Ukraine intelligence source chuan Crimea bula Russia missile long te chu Sidon mangin an ti chhia ni in a soya. Hei hi Russia in be pui thlak na hi an do dal ni an soi chu Ukraine chuan an hnial thung. Reuters news agency chuan he drone ninga ni khan hian ninga ni khan Russians samum missile sip nung lam chu Crimea Sevastopol bay lu na hmuna an kapa. Chiat na na sa tak athleng tia soi. Long hi siam that na atanga an phur chu angaya. Asir khata achia tian soi. Ninga ni khan Russia Defense Ministry chuan samum bayani chu report adonga. Mase naval drone hi ti chiat ani thuwa soi ve thung. Khovel sarkar lian palaite anin not chuak ta sak mai le. Slovakia chuan an rama Russia embassy a diplomat omte an not chuak. Slovakia chuan Russia embassy a diplomat pakhat an not chuak ti. Slovakia Foreign Ministry chuan ninga ni khan an website an soi. Ministry chuan a chan chu an thil ti wanga ni thu an soya. Chu Vienna Convention on Diplomatic Relation bo chiat na ni. Chu Slovak Republic thu nei tu te chuan uluk tekin an zir chiang ni in an soi. Russian diplomat hian ram chua san turin darkar somli pariat hun anei ti Reuters news agency chuan a soi. Ministry chuan Russia ambassador hi a kauni in a soya. Vienna Convention angin embassy chu malak na kalpui turin angen bok. Russia chuan Slovakia atanga diplomat pakhat no chua chungchanga. Chan na diktak apedon ti state run RIA Novosti news agency chuan ninga ni khan Russian Foreign Ministry thu soyaron puang bokani. Warning masalawin kan diplomat Russia na not chuak US State Department. US Department of State chuan Russia atanga American diplomat pahni no chua chu thil om ang lo lutukani. Thil diklo tak ani thu wasoi. US State Department thu puang tu Matthew Miller chuan Washington chuan a chu langin a chang le don ni in a soi ve bok. Mase Russia hian constructive diplomatic engagement a in machon le in ti buai thlang zo kani. Kan embassy a thok tu te ati buai chun zom zela. Chutiang bokin na mi pui te po ati buai chun zom zela ni ti in Miller chuan a soi. Ole tu na tan chuan kan du to kanga. Libya lampo an la buai mup hle. Video hung bera khan mi sing khat sang khat zathum an thi kai to thu kan puanga. Athian pung zela chuti lain khovel sarkar lian atanga chom dol na po alut tran ta mek boka. Mithi hian sing ni an kai chho ngei don ni in an soi. Ole kha jong khani se kar top chalman nuam vek ule.